eningizimu enyakatho empumalanga intshonalanga lakufikela khona lelikhasi lebusakato lelihamba imbili eveseswatini liphindze liphumele ngaphandle kumavila semagcenzelweni sihleli lakho i the daily bread sidla livi ngihamba nomprofeti wakho lenkulu Moloyi angivusele babukele ekhaya nakuwe my brother egameni likaJesu Kristu ngivuseleka ikakhulu balandzeli belipage lelikhulu iswazi voice of the people news egameni lenkosi nabo balandzeli belipage like umprofeti hlula amademon egameni likaJesu Kristu ngithi babukele ekhaya labaningi sebayangathi ngathi uNkulunkulu uyachubeka nibosisi sivele singena kuyo indzaba prophet yini altar ngoba ngiyakholwa ngisinzisiwe ngiyabasita abantu ngiyakwenda lokunye nangento abamfine into tiyenteka kodwa kwaqonzana nempilo yami kuyavimbeka yonke into lengendako ayiphumeleli yize ngisinzisiwe ngikhona li altar linemandla langakanani manje ekunqinzetela noma ke letigodlo letindumba debathakathi lazivalele khona. Okay, Moloyi angicale ngafishane my brother ngibonge what a beautiful question. Ngiyongibuta wona egameni lenkosi ikakhulu angichaze ukuthi in the altar egameni lenkosi. So li altar ke ndachaza ngithi yindzawo la khona umuntu ayakha khona kuphahlela bonkulunkulu bakhe noma ngoba li altar lingaba khona altar lingcwele la siphahlela uNkulunkulu khona nako so altar le lingaba khona altar mhlawumbe lebumnyama ikakhulu la khona abathakathi baphahlela khona bonkulunkulu babo nabo solo le altar lelo egameni lebo so nganje ngafika le altar ngulenza umuntu ayakhako ekuphahlela noma ke kwenta imisimeto yabonkulunkulu bakhe ngoba masibonje ukuthi kunetindumba Moloyi ngema altar lawo egameni lenkosi labantu khona bavalela khona timilo tabo egameni lenkosi so umuntu uyakhona ukuthi athathe sithombe sakho njengemuntu ayokufaka kuphi ku altar lakhe afika shemagama athi afake insertion afake inyalithi afake insiti adeclare athi lona kasoze enza lona kasoze aphumelela lona kasoze ashada lona kasoze kwamambela kahle ukhuluma amagama lawa uku altar lakhe emva ukufaka la emkhathini walabo dimantindane labo sikhujana egameni lenkosi so lempilo yakho vele bese seyiba stuck lapha ekhathi kule altar lakhe. So uthi indzawo lapho nabantu benda umsimeso in other words rituals bakwente lento kuleli altar Moloyi sesiyahlukanisa ke prophet il altar lelingcwele laNkulunkulu nel altar lelihlene Moloyi lihlene ama altar nalelingcwele naleli ngalungi noma lebumnyama in other words lakufike khona kuvalelwe khona labantu Moloyi umuntu ngambona asisimba ngempilo lomunye umuntu umbona ungathi mhlawumbe umntana wakhe umntale aphila alright so lo mntana asakhula uadopta umoya webugwababane umoya wobugwadla ekhaya ngasalaleli ekhaya ngasabuyi ngesikhathi esikolweni lakhaya ngasathumeki lakhaya so akasalala ekhaya lo mntana loyo Moloyi hayi ngoba mhlawumbe unjani impilo yakhe ithethwe ufaka ku-altar thide le ngqondo yakhe etshiwe akusaswele uphila kepha kwetshiwe lempilo yakhe le yakhe mbamba so uphila nje so sekamgwaqo nje akafuni usilomunye le altar li spirit li junction between the spiritual world nalelivele la khona sinto difika bese tiya dissect lokho sinabe kufuneka ukuthi etintho noma umshado noma ini kufike bese kubita kule altar Moloyi li altar le tinto takho mangabe tibanjwe le altar lebumnyama automatically le altar lamkhathini wakho nale tinto takho umva kahle Moloyi nguwe ngala tinto takho ngale kuleli altar emkhathini so in order for you to receive the tinto takho kufuneka through the altar so leli altar liyawathi ukuthi ngoba uthemoloyi lento la spiritual leli altar letipoko tama altars yakhona kubona inhlanhla yakho noma into yakho enhle iseta ivimbe isengakafiki kuwo so now prophet of God ngoba ilana prophet inzaba lenkulu ithi uyamdzinga umprofeti because umprofeti waNkulunkulu
uhamba abe nguleli altar laNkulunkulu. Exactly molo. Lokuthi now ngoba uthe indzawo la senda khona imihlatshelo. Lokuthi now when I come to the prophet I must come with a sacrifice manje. Because kukhona lo wende umhlatshelo. Bathi akayothenga nenkukhu lemnyama egameni la. Wenda umhlatshelo kuleli altar lebumnyama. Andike moloyi lenkukhu lemnyama kuthi makayithenga akuthiwa inkukhu. Lapha kuleli altar mangabe nje lo muntu lenkukhu lethenga lokuthi kufuna kwethiwe inhlanhla yakhe lenkukhu inikwa leligama lomuntu. Mangabe nje kufuna lapha bafuna kuganga ngasibusiso kuleli altar bathi lenkukhu ngosibusiso. Mangabe lenkukhu bayinquma lenhloko bathi siyamjuba sibusiso. Sinquma sibusiso egameni lebo. Mangabe bafuna sibusiso ahlathwe lihlaba afe. Lenkukhu bayihlaba ngesikhali. Bayithi bhudu bathi siyamhlaba sibusiso. Egameni lebo. So the time lenkukhu ifa ngalesikhali sibusiso ekhaya khona uyaqaleka uyafa. Ayishaba sekuthiwa sibusiso ushalihlaba nje wafa. Nkosi yami. Se altar. Wafakwa kuleli altar lebumnyama. Yeah. So manje now prophet naba lamaswati nangilo myesho lapha uyayatha into esikhuluma ngayo ukuthi uyayibona lento yakhe ayimsebentela impumelelo nenjabulo kude and lo muntu uhleli lapha ekhaya prophet akafuni kuto wenda umhlatshelo lophilako athi ngoba prophet asikhulume lenzaba sikase angathi uNkulunkulu naka reveal into lethi sabekayo lethi fana lethi prophet Jesu kuthiwa waba umhlatshelo exactly now kuze kuthi kuhlekiswe emandla ani ebumnyama nenesono prophet bathi buthaka every prophet so lo bukho into lekhona le lokuthi ngakuthina nje kube neba prophet labatawulisa lokuthiwa buthakazi empilweni yomuntu ngoba moloyi lapha akusiwonke umuntu lodalwa nethakazi moloyi kepha umuntu losemagunyeni kepha umuntu lo authority umuntu lo ordained to break the altar. Umuntu ordained to break the yoke. Ngoba abantu ngaphandle ngoloyi babethwele emajoka ngaphandle bethwele imithalo emadimba labethweswa yinabatalwa nje wasadalwa umukelo salukati labesakatha sethu wathi siyamgeza sinisila yakhe sifuna bomfaka altar uyakhula lo muntu ukhula lo muntu insila yakhe kathe yetshiwa so siyena manje umuntu lo daba le altar lelingetuke ma altars Nkosi yami li altar lelingetuke kwema altar ebathakathi umprofeti waNkulunkulu ubitelwe lokho uvuselwe butolwa nebuthakathi now prophet of God ngiyayithanza lenzaba ukuthi unanako lokuthi i1 on 1 la ubabitela khona kuleli altar lakho manje and because kuyingodi ukuthi angisho ukuthi ku wrong going to church and all that but uyamdzinga umprofeti lo nel altar because sitawusifunza nje lenzaba prophet lokuthi now when you come to the prophet nalethi inkinga takho nako konke kwakho lokunetinsila takho when come to the prophet atokubeka sandla prophet uyabathandazela ubakhulule ubakhiphe la leguphi moloyi umsebenzi wami ukuthi vele ngibalanze laba abavalelwe khona ngoba liqiniso lithi lapha ungabatala abantwana babe ngi4 babe ngi5 thola abantwana bakho bonke lelo nabo laba bavalelwe so lo mnye uthola ukuthi kuboshwe lo mali wabo abantwana kuze lokho kuthi abantwana bangaphumeleli so likwabulawa lo mali abantwana so uthola ukuthi once wakhuleka lo mali ukhuleka nalabantwana as well so it's very important ukuthi mawubona ngathi bilo kayihambi kahle akulunguluto ugijima uthi inkwe ude kumprofeti nakhona uda ku-altar ngoba lama altar into lekhona nebathakazi babathi buyendumbeni yabo ubona nje unakelo ukuthi nale mali awumnike esandleni kepha uyibeka nje la phasi emvi kwala kumantindane ngoba le mali awubhadari yena phese kepha ubhadara letiphoko yakhe engolapha ngato ngoba li altar le ngongisho hamba kuthiwa awuvalelisi la indumbeni ngoba kuse altar egameni ngosithiwa ungazuvalelise siyasala ndoda yakho kuthiwa ufuna vele uhambe nje ungavalelisanga so indzaba ithi buya ke ku altar emprofeti utakwathi kusita kahle
ngoba lendzaba yel altari la kufike ku sacrifice khona ngoba nangabe umuntu wahamba wayothenga imbuti yekuyothakatha wena lapha ekhaya walanza tindwe tesabeka ukuthi bathi thelela ingadi kuze tobulala wena nebantu abakho nelikusasa lakho lakhaya ungeke bese wena sewuyala ukuthi ukhiphe imali noma ukhiphe lo mhlaje uthe kumpo prophet ngithi lana ngicela ungikhulu lo ngibhidlitela nal altar labalakha balakhela abantu abami manje molethina abantu bakuconze lokho ukuthi akusiko lula noma umdlalo wamfana kubhidla ema-altar akusiko umdlalo kamfana kubhidla ema-altars ebathakathi ngifaka mina lenye ngidibane nako kakhulu lomnye uvela namademoni like manifest akhuluma namademoni asamademoni wena mfana udlala ngasi umsisi uthenga kamadima zile umsisi ulenze Mozambique kuyasidulela bese nasofike so ukhulula abantu nje kanjani sitakuthola lendlela la khona so uyabona ukuthi akusiko umdlalo kamfana lokubreaka le tinto ngaloba man of authority udzinga a man of authority to just mangabe nama-altars awubuild bese naye soba ne-covering abe ngoba ngephandle kwe-covering lamadimoni wakhiphe kulo muntu atakulandzela mangabe ungumprofethi mbumbulu aye nekhaya lakho ayokuhlupha wena nebantu athi usikhiphele ngoba funa sizohlala nawe asiyifunze leli verse prophet of God sitawufunda pha Exodus 17 sitawufunda from verse 11 siyawugcina lapha ku verse 15 prophet lithi le Bible lapha abethi Mosi nakaphakamise isandla takhe ema-Israel ehlule ema-Amaleki athi nakatehlisa isandla takhe ema-Amaleki ahlule ema-Israel verse 12 uthi kodwa yathi imikhono yaMosi nasayidzinwa iba nensinze bo Aaron na Hure bamlethele litshe ukuthi ahlale etikwalo bona baphakamise lemikhono lomunye ngesencele lomunye ngesekudla kwaze kwashona la ngitawendlula ke prophet lithi Joshua wase uyayinqoba lembi wabashaya wababhuqa ngenkemba ema-Amaleki lo 14 ke noma ke lo 15 uthi Mosi wakha lilati waletha libito wathi lolu luphawu lwe unginqobela noma ke lithi lolu luphawu lokunqobela kwaSimakathe iphawu lokunqobela kwaSimakathe wakha lati altar wasiphawu lekunginqobela kwaSimakathe but ngichazwa ukuthi le altar lakhiwa ngumprofeti wena la ulwakhona kunemprofeti longameli setanda prophet of God isikhumbiza ba yo 1-on-1 ngalesithathu ukhona ngamgcibelo ngikhona ukhona invite naba nang lapha ekhaya uhleli sithi ashawa dimo the altar lebumnyama liyambita ukhona umprofeti ngalesithathu moloyi njalo ngalesithathu umprofeti uba khona egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha lona ngumsebenzi umprofeti labethelwe wona so akungongoni mina kubreaka ema-altar akungongoni mina kukhulula abantu labahlasele akungongoni mina kukhulekela abantu mina prophet akungongoni moloyi mina kuthakazela abantu akungongoni moloyi umsebenzi wami lengibithelwe so lesikhathi lesi sabo lesithathu nemgcibelo sisakhele ukuthi umuntu efike atawubona umprofeti buso nebuso kodwa sidike singele deep kemazibona ukuthi inkinga yakho isukaphi uloyo angibani uthakathe kusukela nini kuvalwephi bese siyakukhulekela uyakhuleka impela ubhidlitwe lama-altar alabathakathi ngoba lomunye nje ngipostile iposter ye-1-on-1 wabuta wathi manje kuyabhadalwa yini ngalesithathu ngathi mina akubhadalwa but utane emhlatshelo wakho ngoba nawe wathengwa wahamba wayofaka esigujini wabhadalwa imali wathengwa tipoko kunemuntu moloyini wakhishwa imali wathengiswa tingomo kuhanjelwa nje yena kwaphela sibaya sendlu kwaphela sibaya liye Mozambique Nkosi yami kwaphela sibaya liye Nyembala hayibo uhambela nje yena ngapha namhla masithini lo mloyo thine akakhiphe leyo 150 akakhiphe leyo 200 akende leyo sitting leyo ufungathi livangelisa siyalithengisa akusinge kumthengisa kepha i-sacrifice moloyi ivula iminyaka it's the principle i-sacrifice i-principle leya enkululekweni yemuntu good noma
nemuna uNkulunkulu kwadzinga ukuthi asacrifice indodana yakhe kuze kuthengwe wena kuze azuze emphefumulo yabantu kwathi ngathi uNkulunkulu athi this is my only begotten son whom I cherish, whom I love. Uthi nginikela naye kuze kuthi bangabasabhubha abantu kuthi kuphume something kuze kukhuleke umuntu. Kodwa noma bayithwele lebhena yokuthi angeke babhubhe but emhlabeni bayahlupheka sekudzingeka ukuthi bakhona labatawukwenda kodwa la lapho moloyi Jesu sowunikelwe ngathiwa sonke siyasinziswa ngaye kepha kudinga ukuthi umuntu anikele manje again anikele ngale luxury life yalomhlaba athi ngiyayishiya yonke impilo emhlaba ekuphila kahle nginamasela Jesu automatically lo muntu loyo uyakwazi ukuthi aphile ngaze ngakhumbula izaba yaJehoshaphat ngaze ngikhulume lezaba lekwengu lomgcala la but let's have prophet of God but let's have yalo Jehoshaphat lesikhuluma ngayo prophet lithi nasebayawuhlasela lengosi yabona ukuthi sebayihlasele yaseyithatha umntwanayo lomqala lithi wase wenda njani uyamnquma inzaba wamshisa lithi iBhayibheli lemakhosi asinaka kubona lokho ethuthumela asayabaleka because they understood inzaba ukuthi once was sacrifice is sacrifice moloyi it is very important ikakhulu kakhulu nje ma altars ebumnyama ngekusebenze ingadi moloyi signal ingadi no matter yesilwane no matter yemuntu ingadi nje moloyi isebenza kahle ngoba labo mantindane letapoko wandidla ingadi egameni lenkosi uboya umbono umuntu lokuthethula moloyi akavamisi kuzimuka emtimbeni uyazaka ubathi ngoba lo muntu phela uyadla usebenza kahle liphoyisa liwada lisotsha uyahola every month udliwa yini lamtimbeni ingadi yakhe iyadliwa iyamunywa egameni lenkosi ebusuku uthulele yena ulele kunetapoti idla ingadi yakhe so lengadi ingile covenant ukuthi lona vele siyamona la wethu akiphileli yena egameni lenkosi ngophela na Jesu kuthiwa kwagcina kwathi ukuthi kuchitheke ingadi yakhe kuze kusinziswe thina egameni lenkosi so kuthiwa lengadi lewe liyachitheka ngiyokani namhlanje sikhona ukuthi siphulukise amadimoni ngayo ngoba lengadi siyibona ngisho in the beginning in the Bible lo Cain ubulala Abel but kuthiwa ingadi yaAbel iyakhuluma ingadi yakhuluma moloyi ingadi yakhuluma ngoba inzaba ingadi moloyi mawubona kahle kuthiwa nasemuva le iBhayibheli lithi kaIsrael kuthiwa bekunaba-priest egameni lenkosi mawuma ngabe wente sono ufuna kuthethela kodwa notakho bowuphatha inkomo lekhuluphalisiwe lenkomo ifike ihlatshwe ba-priest egameni lenkosi the time phuma lengadi la kule nkomo leyo automatically kuyahlanteka tonotako wena sisuhlela phekanje uyopha awupheli ukopha kunemuntu lo wasacrifice athi pokotidla noma ngathi ubamba sisu siyaphuma kunendvo ledlako wathathwa wafaka i-altar lelinetinto tiphoba mantindane sinza inzaba le very important prophet sayikhohlwa inzaba lefana nayo le ngoba kunamake lapha ekhaya unamake lapha ekhaya uyangibona ngikhuluma njengamanje la lapha ekhaya khona unenkinga yokuthi njalo nje awubatholi bandvana ungakhulelwa ungathi nje 3 months sisu siyahushuka sisu siyaphela so lento leyo kunemuntu wathatha abantu abakho wathatha insila labanye wakhona kwathatha even netipemtabo titotsa labanye wathatha even nemapendi abo timathatha kutanganisele ufakwa kuma altars the time ulala nemfana nje mantala kuthanda kuba mnanzi uze uthi nangu aza ayovela ngisekhayeni utakuthatha utakulobola once nje nalala naba intimate lomloyo inzaba yesuka siyaqansukela umuntu uyakubalekela umuntu soba uyamshayela kasakubambi egameni lenkosi uyadibuta ngabe mina kwayangale ngabalikali yaphunyuka wena kwathathwa indoda utanganisenze dafaka kuma altars egameni lenkosi lapha ekhaya la khona manje uyopha anqamuke uyopha ungisiso ungazithwala mhlambe le ndodzi yakho mayingekho emsebentini uba right awophi ingaseyibuye funa ngathi yakala uyopha uyadibuta kwendekani kwathathwa into yakho yanganisenze yafaka kuma altars ngoba bafuna ukuphidle lo mshado Nkosi yami now umprophet waNkulunkulu
njengoba bathi setinsila tethu manje prophet bathatha netimpahla tethu tahamba tihlele tigujini kwathiwa bonke umsimeto kuyofakwa kuphi nakuphi now prophet lo munye ufuna ukukhulula umntwana wakhe akekho uthutane naye lo munye indvodza yakhe lo munye nguye do I come nale mpahla prophet ngithi please touch and pray manje ungikhulule nami umntwana nami prophet of God siyasibatshele Moloyi egameni lika Jesu Kristu sithi thina distance is not a barrier sithi akunaminqele sithi la uNkulunkulu lide iminqele because when I'm a man in authority I've got the power to speak a word the ligijime liye as far as you cannot imagine lifike likhule umuntu lokukade aba afazi lekade athakatha so the Bible la I mean le Bible lithi lelijazi la Elisha ngilokanye lalithatha Elisha wafika shaya ngalumfula emaka avuleka phakathi egameni lika Jesu Kristu lokusho ukuthi lapha once waphatha lempahla siphatha igqobo lempahla yalomuntu the time siyakhona kumclaima kubosijana ngale mpahla ngoba kule mpahla kunensila yakhe iyami represent lensila yakhe irepresenta yena njengoba imi representa lesigujini semthakathi nale kumthakathi lensila yakhe iyamrepresent setawushayisa nema altar hayi ngawukheka bosigujana Nkosi yami ngawushayisa libane angifune kungasho when we call the name Jesus Moloyi uyashake isekelo tebumnyama uyashake umantindane phahla Moloyi Nkosi yami kungibona abathakathi bayahla bashayisana ngento bathi sawuphunyulile sibani ngoba sekuqhathekele dini hayi my prophet of God Sunday siyakhonda lapha spiritual life ethi prophetic church lapha embekelweni lapha khona emakhumbi wabona bahamba nga5-6 webambo balandzele nansonto nje khona lana bafuthi ngicela nje ka prophet hlule emademoni ungalahleki ungaduhi because your time is now sifike lesikhathi bantu Moloyi bahlubetheke for a long time ngiva kahle but le Bible laNkulunkulu lithi tonke tikhathi dihlelwa uNkulunkulu so lesikhathi lesi la khona uNkulunkulu atawuraise ba prophet abafana bohlula amadimoni Nkosi yami ngasesibambile the great hlula amadimoni there's only one hlula amadimoni kude nomunye kulendzawo yaseSwatini egameni lika Jesu Kristu uNkulunkulu umphakamisile mina ngicela nje bona this testimony ngifuna ukukutshela ukuthi uNkulunkulu umphakamisile and umphakamisile lesikhathi kutoda wanebthakathi ngoba Nkosi yami buthakathi buqinzetele babo bunemajoke prophet lengivotha ufuna kwakhumula kubantu Moloyi ngathi nabantu abeve lelivi les prophet bakithi bathi ngwe bethe khona emphekelweni and when mangubona mina I will never ever ngihlale ngingaprophet and mangubona wazi ngaprofeta ndakukhulula mina egameni lika Jesu Kristu nje umbuke lapha ekhaya akanga hesitate akase nje break record ayeke uentertain nangumoya lomcinzela phasi mafuna kusukuma asumele impilo ngoba lo nje Moloyi lapha ekhaya so uhlabela ingoma kanenge ukuthi ngifuna ngiyende kumprofeti so uyavilapha uphela ngemandla uyadibuta yini ule kuma altars laba nje khona utabathandazela prophet udiskiphe le spirit lesibanga le delay ne procrastinator ukuthi hayi ndawuya next week hayi mina uya next week bese sekubendele ivele imbambe lo muntu aqansuka angasayi lo munye ajika sagezile prophet labanye bageza bagcike bakhumule Moloyi ageze bayafakaza leke basho athi prophet bengita ivile liphelile ngigezile ngagcoka ngaphiza ngakhumula uyabona fana naleli ngihambile ngajika station ngaphiza mangifika station ngeva ngivila ngabiyele endlini yabona fana naleyo ngule spirit ema altars asifunde ukuthi uyenza lento ofike ukhululeke khona kepha umprofet ukhona prophet uNkulunkulu umprofeti uNkulunkulu loqotshiwe mina nje akuchaze netinombolo uthibona ko lethi la please dishayele manje call the prophet is online utokhona ukuthi ni sethe kahle schedule ukuthi uDawuda ngalo lesithathu noma uDawuda ngemgcibelo lamalanga lawa ngiyawathatha especially wena longasebenzi especially wena logulako this is the time la khona uhamba uyobona umprofeti uhlale naye kuleli altar lakhe utombona ngoba uyingoti umprofeti longa na altar ngoba
prophet kunebabula labane pulpit angithi moloyi inkinga sesibanenge bathile ba prophet ngiva kahle ya ngoba bona moloyi ba prophet le prophetic office seyihambe yangathi iluza ivelu kangaka just because sebanenge laba prophet ngase sekuyifashion lokho ukuthi asafuni ukuthi sibafundise asafuni ukuthi sibo evangelist asafuni ukuthi sibo rev sifuna kubamba le office le prophet inkosi ngoba kunemprofeti moloyi by birth ngiva kahle kunemprofeti by ordination ngaNkulunkulu kube nemprofeti athi umntwana bam impart the anointing of the prophetic bese ba nemprofeti ngekutibeka self proclaimed yabo ngoba ukhona lo kutawuthiwa ungakadalwa ungakabi ihlwili ngakwathi ngasengiyaku uyabona those are the prophets labadelelwe lesikhathi uNkulunkulu abaphakamise kulesikhathi and imvama laba prophet labo vele prophet usually babakhona uNkulunkulu abathume kulabantu labangafuni nekubeva ukhuluma nje manje kwalo umnyanya losasikolile manje wayetulu ngezaba ukuthi so sekufika umprofeti otawukhuluma live but letindwo la kuye tithi baleka ungatomthola lo mprofeti so ke moloyi kuleyo ndzaba leyo naloko ukuthi ufuna sitsinga abantu these days labantu abane introspection labantu akwati ukusibahlole lokuthi lo mprofeti is he a self proclaimed prophet or is a god a sent prophet or is a prophet by ordination uyabona fana by impartation so singathi umuntu akwati ukuhlola egameni lenkosi ngoba lapha moloyi sinabambisene bakhululeke bangabe basa ngoba labanye moloyi ngeke ubasole ngoba sebahambe kakhulu bentiswa inkumbi etini labanye kubadene sekuthiwa kuze kuphumele kudikolosha ethisindabo singabalana naba prophet so umprofeti lo by utibekile so sekuthiwa prophet abantu bemangani akusinjalo itolo bakhona namanje bakhona egameni lenkosi lana sikhuluma ngemprofeti lo bitelwe labantu uNkulunkulu lamphakamiselele sive kulesikhathi engako athi hlupha ukuthi ngespare time sakhe ngalo lesithathu ukhonela wena nangalomgcibelo ukhonela wena just kutohlangana nalempilo yakho akhone ukusita ahlale nawe phasi akuprofete akutshela indzaba takho tayitolo tibetendeke itolo tibetendeke letendeka manje empilweni yakho bese ukutshela letawukwendeka kunikete ne direction utokhona ngahamba uye empilweni yakho mina ngicazisa Charlotte Nombolo lethi manje sibona nemgcoja uNkulunkulu prophet kutafuna sivalelise baba lesikhathi ngicela prophet uthazele naba bambe icingo lakho libambe umprofeti uNkulunkulu satawuthandaza akukhulule uthandazela na spirit manje lesikubamba sungasukumi uye lapha empilweni lapha ekhala khona njengamanje ngifuna ukuthandaza baba icingo lakho bambe screen sakho iPhone yakho ngikhuleke nawe egameni lika Jesu Christ babe nawe umbukele ekhaya ngikhulekela manje nathi muthi sembi kwakhe uthele majoka ebumnyama nawe makolithazi bamfake phakathi kudlala ngegama lakhe egameni lika Jesu Christ endlesimo lesi asivumi ukuthi ayi lapho akafuna sitakale khona manje ngisukumile njengomprofeti wakho ngiyabreaka nasimo sebumnyama ngiyabreaka nama altars namvimbela ukuthi asitakale namvimbela ukuthi akhululeke uyasuma manje uyahamba uyawusitakala bongcwele mqinise umphemandla nesibinzi wendele buhle begama lika Jesu Christ waseNazaretha amen likhona ke lialtar lemprofeti wena nje kwakho kusukuma ute nemhlatshelo the rest is going to be history umphethe uNkulunkulu uthi when I see your face he will prophesy to you and once he prophesies your deliverance is a showcase sikubone eSunday esontweni inkonzo iyaqala phanga 11 uNkulunkulu akubusise usale kahle mbukele ekhaya ngithanza kakhulu goodbye may God bless you amen.